U vreme delovanja Aleksandra Makedonskog, njegovog osvajanja, dolazi do jednog istorijskog preokreta gde se čitava civilizacija helenska i ta istočna polako mešaju. To je taj poznati period pod nazivom helenizam. Helenistički period gde dolazi do tog mešanja tih civilizacija, odnosno Aleksandar je na tome insistirao. Tu počinje i raspad helenskog polisa. I naravno u takvim trenucima čovekov život postaje prilično ugrožen. Polis je štitio, polis znači i osiguranje, polis je štitio, ali to je bilo vreme kada polis počinje da gubi svoj značaj, kad postoje prosto jedan mundialistički pokret, tako možemo da kažemo, jedan pokret u kome se helensko društvo organizuje, stvara i nestaju polisi. Zbog toga počinje da se razvija naročito mnogo jedna filozofska disciplina, to je bila etika. Dakle, u to vreme, posle Aristotelove smrti, imamo jedan određeni broj filozofskih pravaca, škola, ali većina njih uglavnom insistiraju na tome da je etika glavna filozofska disciplina, u suštini da etika predstavlja samu filosofiju. Jer etika treba da nas nauči kako da možemo da živimo, odnosno kako da se suprotstavimo svim tim nedaćama, izazovima koje nam nudi život. Postoje nekoliko značajnih pravaca, kao što su recimo skeptički pravac. Skepsa, skepticizam tada nastaje kao već filozofski pravac. Osnivač skepse bio je Piron. Ta rana skepsa